Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна мешавем, лайк мемонем ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. дӯстони азиз, дар чай фурӯшӣ дорем, хонаи фурӯшӣ, дар номерҳо муроҷиат менамоем, ҳатман кӯмак мерасонем. айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавси Чимтепа. роҳе ки мебинем роҳи Поини Корвон аст. Поини Корвон, ана пост. аз пост мегзарем дӯстони азиз, тарафи дасти рост маҳаллаи Чимтепа, ана ҳаминҷо 200-300 метр роҳ то пеши хона. дӯстони азиз, ин роҳ бошад роҳи мошинбозор Қирған аст. дӯстони азиз, аз ана ҳаминҷо 200-300 метр то пеши хона, 12-8 сотиқ замин, 5 дар хона, 110 квадрат, полни бо ремонташ. дӯстони азиз, рафта аз пеш ба навор мегирем. хоб дӯстони азиз, ана ба наздикии хона омадем. дар ана ҳамин кӯча пеши хона қарор дорем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. дӯстони азиз, роста ки шораи калон қати дар омадем. магазини Фирӯз, магазини Зулайхо мешавад. тарафи дасти рост ана ҳамин кӯча мешавад. тарафи дасти рост як мағозаи дигар аст. дӯстони азиз, ҳозир дар омада полни хонаро навор мегирем. маълумоти бештарро боз номерои соҳибмулка мемонем медиҳад. дӯстони азиз, мактаби миёна назди хона ҳаст. дӯстони азиз, дар шоҳрои калон аст. хоб мебинем дӯстони азиз, як кӯча аст. аз ин ҷо хонаҳои ҳамсоя, ростаки ана ҳамин хонаи фурӯшӣ мо мешавад. як бинои дуошёна, 12-8 сотиқ замин, подвал дорад. дӯстони азиз, 5 комната, 3 комната дар дуюм ошона, 2 комнатаи дигар дар якум ошона, 1 комната зал, 1 комната спални ва 1 санузел дар боло, 1 кухни дар якум ошона. аз тарафи дасти рост мебинем дӯстони азиз, ҳоҷатхона, як чалёви калон нав кардаган. хоб мебинем фасад ҳаст, об свет камбудӣ нест, обаш оби качалка, скваж. ҳозир аз ин бар дар омада ба навор мегирем. дӯстони азиз, бино ба кирпичи цементблок бардошта шудааст. дӯстони азиз, аз дурунаш обделка полни кирпичи сурх. бисмиллаҳи роҳмони роҳим медарем ба якум хол мешавад. дӯстони азиз, айни ҳол дар ана ҳамин территория сантехникӣ рафтаистад, нашод свет электроника, света киштагиан. ҳозир дӯстони азиз, ана хи ба навор мегирем. нигоҳ кунем дӯстони азиз, аз тарафи дасти рост як комната мешавад, як комнатаи калон. чизи чорааш дӯстони азиз даговарной аст. нархе ки мемонем бе чизи чора аст. аз тарафи дасти чап бошад як зали меҳмонхона. ремонташ нав аст. дӯстони азиз, хоб роста ки медарем дӯстони азиз, як кухни аст, кухни калон, кухни гарнитур, камтар торик аст. мебарем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона роста ки мебинем дӯстони азиз, як ҷо якум дар санузел аст, полни кафел, як комната детский, як комната спальни, як комната спальни, якум комната ана ҳамин аст. дуюм комната, арсаш тареза аз тарафи ба сӯи ҳавлӣ аст. ризоҳояш сеюм комната.
خب دوستان عزیز نشد سویتش گفتیم که سویت هست دوستان عزیز این حال همین طرفا چوچیکوش حلیش کردیستن مقصد سویت کمبودی ندارد خب حاضر رفته از بیرون подвал رو بناور میگیریم خب از این بر میبینیم دیستانسیا بین стена و بینو هست در اینجا میبینیم یک کات کردگی هم از این بر یک بالکن است آن همین комнатایی که دیدیم دوستان تاگش پایین یک подвали کلون است اونی سفید رنگ بول کردگی خب دوستان عزیز یک بارگیر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی چیمتپا محله چیمتپا است 12 сотих زمین 5 در خانه 110 کвадрат خب گفتیم که آب سویت هست مشکلی نیست نرخی خانه دوستان عزیز 950,000 سومون باز معامله دارد خرید و فروش به اساس ملی برای مونده می شود نمرها برای تماس 908 85 54 41 یک نمر دیگر واتساپ 205 66 66 13 205 46 13 واتساپ زنگ میزنید معلومات بیشتر رو صاحب ملک میدهد خب نزدیکی خانه را گفتیم مکتب مغازه ندارد هست نزدیکی کمبودی ندارد دوستان عزیز در اینجا با یک اگرچه مایده کردگیم خب رحمت کلام برای دیخت در کانال ابونه میشیم لایک میگونیم و در نمرهای پایین بودم مراجعه کنید حتما برای رکلام کمک میرسونیم